laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Harayi ayda o andi neɗɗanke on koko wolɗen ko kala man ko woleten en adde dalil wona haqqille men ɗen tun jaɓirten. Kamɓe e nder ko ɓe woni yewde ɗo komɓe addi hadisaje ɓe fenniɗe ɓe tawata ɓe haalanali en ko hunɗum waɗi hadisaje ɗen ko fenande ko kamɓe daari haqqille maɓɓe ɗen ɓe wi hadise on ko fenande. ɓe duwa en addande ilmu mustalahul hadis yawɗo ha yu'i hadis on ko ella hombo o mari ha o woni lowɗo taw maranela ngallandal ɓe addana en ɗum ko hunde wotere. Hunde ɗimmeren ɗen bon ɓe yewtiɗo ha ɓe ɗetti fadail ali ɓe addani en wonde tigi tigi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ma allahu ka wiɓe ɗon innama anta munzir wali kulli qawmin haad andi ko a jertinowo yimɓe ɓen no wodani kala yimɓe ɓe tata ko fewnowoɓe. Nelaɗo alayhi salatu wassalam ko honno ɓe wi wonde wo tafsirama haadu on ko sayyidina ali almunzir ko nelaɗo alayhi salatu wassalam. Joni noon allahu tabaraka wa taala arto yo wi nelaɗo alayhi salatu wassalam innaka la tahdi ila siratil mustaqim. O wi ande ko a fewnowo e laawol fewngol ngol tigi e fewn faam. Joni noon kanko tabaraka wa taala o wi en wa in min ummatin illa khala fiha nazir ala mofte hay e wote sina fe ƴi e maɓɓe jertino ɓe mana al munzir jertinowo o wal haad ko goto fet wonaɓe ɗiɗo wonaɓe tati. nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe woni munzir ko kamɓe woni haad li hadha al qawm mana li hadhihi l umma. joni noon ɓe yaari ha ɓe wii wonde e wii nelaɗo on ɓe falje ɓe anda ko honɗum yimɓe ɓe woni e famude kamɓe ɓe wowla piiji ɓe wiya ko min wowliɗe min komi wi'e nelaɗo alayhi salatu wassalam annabaɓe ɓen ko ɓe masumin. si tawi ɓe ari neɗɗankaku maɓɓe ngun hollali ɓe wonde ɓe arata e piiji goo ɓe yana e majji allahu koritaɓe par ce que no ari ayeje kamɓe ɓe wi woɓe yowta koye hoore ayeje ɓurana ɗen ɓe yaade e wiyal nelaɗo on koɓe makata kon ɓe falja e konngol maɓɓe ngo wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. hiɗen jaaɓi joni noon ko fi honɗum allahu o reprochata nelaɗo on ka nder qur'an puisque woni nokkugoo laysa alayka hudahum o wi fawakima fewnugol ɓeɗo goyi aya on ko min jippinimo Saïd ibn Jubair e Zubair ɓe maaki wonde e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo on attino yamiri men wonde yo men ɗettu sadaka tawi julɓe ɓen ɗuuɗal ɓen hokkitira ahlal kitab miskinaɓe maɓɓe ɓen al yahudi e annasara ɓe maaki joni noon ɓa julɓe ɓen ɗuuɗi miskinaɓe ɗuuɗi toon nelaɗo o maaki la tasaddaqu illa ala ahli dinikum wata on ittu sadaka okkon si wona yimɓe diina mon kan. allahu jippini o aade o wi laysa alayka hudahum wona an tindinta ɓe ko honno ɓe yaɗata o reproche nelaɗo alayhi salatu wassalam o holli ko homɓe jeeyi sadaka ɗen andi ka sadakaji wenno wal muallafati qulubuhum ka ɓe ɓerɗe mum ɗe wowinte fi dina makko kan ɗum no waali haalaɗe no ari e honno innete e aya goo kanko allahu tabaraka wa taala ko addata fi nelaɗo alayhi salatu wassalam e bimana ka nelaɗo alayhi salatu wassalam e nder yewtere maɓɓe nden tawɗo alyahuda ɓen imminno qouraychiyankoɓe ɓe arɓe lando nelaɗo on piipiji ɗan fi ashabul kahfi kañumma e fi arruhu ɓe ana kamɓe ɓe andi wonde wawata jabaɗe ɗum sina annabajo ɓen noon ari ɓa hefra ɓen ari tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe landiɓe fi ko honno ruhu way allahu wi yasalunaka ani ruhi quli ruhu min amri rabbik min amri rabbi o wi ɓeno landoma fi ko honɗum woni ruhu wiwɓe ruhu on ko joomi ma tun andi fi mum wa ma utitum min al ilmi illa qalila ko gokkunni okka ɗon e gande est ce que o fami. joni noon ko ɓe landiɓe fi ashabul kahfi kon nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki idhabu fa ta'alaw gadan ukhbirukum anhum yahe janggo aron mi humpita on fi maɓɓe tawi ɓe wiyali inchallahu wahyu on jokki ɗon yehi jonte ɗiɗi timmuɗe tis si wahyu fi maɓɓe jippi allahu janti fi maɓɓe haalanni o inni wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha allah. o wi hande kadi wata suusu wiwde hunde mi waɗa nde janggo ha wiya fi allahu jaɓi ɗum walaki ka nder qur'an no waali sake enen e wiyali ɓe tewto ɓe bonna joni ɓeɗo wi en si goɗɗo wiyama almutahhar laɗɗinaɗo o watta bakkatu o bonnata fes o faljata ko ɗum ɓe wiyani wo ahlul bayti faljata ka aya dal onno dalil maɓɓe on ko allahu wi kon wa yutahhirakum tathira. joni mi landotoɓe ene annabi adama e seydina aliya ko mbo ɓuuri laaɓude ka allahu puisque ɓe jaɓat seydina aliya ko annabajo
ɓe jaɓi noon adama ko annabaji annabi adama noon e seydina aliya ko hombo ɓuuri laaɓude annabi on no innete dawuda kañumma e ahlul beyti fotuɓe wonoɓe way ko hombo ɓuuri laaɓude annabi souleymana e maɓɓe annabi yunusa e maɓɓe oɓe haala nan ko laaɓi pos ɓe nammi ko seydina aliya ɓuuri laaɓude ma ko ɓe to ɓuuri laaɓude ɗum ɗon tummilandi taw ɗo emi jokkitude haalano ara noon ɓe neeɓi naale ɓe wiyen ko oɗo ɓuuri laaɓude ma ko oɗo ɓuuri laaɓude mi yewte ay ko yon coupe ara ina pala ko yewtante non non je dois argumenter avec oui c'est vrai voilà c'est vrai e wowliɗo ha wani noon koye nder tanji allahuma salli ala koye nder tanji anni joni sila gayni to mi jaɓoto koyo wiyan kaari ɓuuri laaɓude ma kaari ɓuuri laaɓude somi yewte be mi défenda joni wiyenan ko kaari on tuma mi jonno e on défend joni minen komin andi annabi adam ɓeɗo maaki asa rabbahu ka o hawa yetino jomumo nder tarika imama ali o fof allah no daali inna halaqnakum zakaran wa unsa min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shuhudan wa qaba'il shu'uban wa qaba'il ha inna akramakum indallahi atqakum giggol ko allah ko immorde ko on tigi ɓuri mo hulde woni giggol ko allah ka allah inni kadi wonde chose ahlul bayt ɓe ngol nelaɗo ɗo ko ɓe laɓɓinaɓe par ce que asqakum indallahi e inna akramakum teddugol ngol ko allah ko ɓurgol e laaɓugol wo allah noon laɓɓini ɓeeɗa o waɗani en o laɓɓini o naali on holli annabi aɓano ko laaɓi e chose ko laaɓuɗo à 100% o bonnani ha ande joom makko on ni annabi adama bonni ha o tori yaafuya sayidna ali e gila jibina ha ñande faati e bakkolɗinade ha allah reproche en fof ɗe janggoɗe qouran reproche alal ko qouran tawa taw reproche ɗo ko fi sayidna aliya mo yimɓe ɓe feeñani andi deuxiémement annabi ibrahim no hecci ɓuuri annabaɓen fof e martaba allah ko dallon ka salat ibrahimiya allah ko wi barkin nelaɗon ma juule nelaɗon embere ko julnoɗa annabi ibrahima ko ɓe waɗa e ɓeygure makko ne kadi embere ko wannoɗa e ɓeygure annabi ibrahima nden kon joni sen jaɓi annabi ibrahima no ɓuuri annabaɓen fof moƴƴude en jaɓi mouhammadou kadi no ɓuuri annabaɓen fof moƴƴude saabu on duwaw ɗon par ce que ko duwa wonde wadde ka si ɓeygure annabi ibrahima nde no ɓuuri ɓeygureji ɗi fof moƴƴude ko wiɗen yo allah waɗi ɓeygure nelaɗo nden wa ɓeygure e bare annabi ibrahima nden ɓeygure annabi ibrahima nden noon nelaɗo noon no ɓuuri annabi ibrahima moƴƴude ka eɗen guirriɗo ko ɗum waɗi menen ka siya salatu ala ibrahim salatu ibrahima ɗon ko afdala ma sallayta woodi on ɗon woni kadi ko yiiɗu allah yiiɗu nelaɗo ɓuuri ko hiɗɗo annabi ibrahima ɗon par ce que ko nelaɗo déjà no ɓuuri mo so a inni yo allah waɗi président o premier ministre ara o ɗoytimo si tawi nelaɗo no ɓuuri annabi ibrahima ko ya wi afdala c'est à dire ko yo tabitu ko o ɓuuri mo ɗon na ya eɓɓidirmo emo ɓuuri o donc ya waɗi kadi ɓeygure nelaɗo nen afdala ma sallayta ala ali ibrahima koye ɓeygure nelaɗo nen ɓuuru ɓeygure par ce que ibrahima no heeɓi titre goto on titre ko kamɓe tun heeɓimo ɓe heɓuno annabako ko ɓe heeɓi piiji ɗi fof après allah wiɓe noon inni jailuka linnas imaman ko oɗo titre ɓe sakkitiɓude al imama ko annabi ibrahima tun heeɓi imama o nelaɗo kadi waɗama zurriya maɓɓe on ƴettama imam saabu hunɗum saabu noɓe o ñaaki ha hande ko saabu on titre mo annabi ibrahima okkan ɗo way jittala ibrahima rabbi bi kalimaji fatama hunde inni jailuka linnas imaman on imamu ɗon kadi accordana famille nelaɗo mouhammadou o donc imamu on hetti mi faami ka yaar ɗon tañƴini si tawi en faami ko ɓe woli ko seydina aliya no ɓuuri annabi adama laaɓude donc haray seydina aliya kañum martaba maɓɓe ono ɓuuri martaba annabako ka parce que yi ko laaɓi pos ɗo noon marɗo haqqille o famay ko woni kon parce que eɗen andi allahu ko ɓuuri suɓade e ɓiɓɓe adama ɓen fof ko nelat ɓen o yikkintini ɗon annabaɓen o jippini leydi joni haray en faami ko ɓe wi ko wonde e ahlul bayt no ɓuuri annabaɓe allahu ɓen laaɓude ɗum ko hunde laaɓude pos mi anda simɓe ɓen faami ɗum ɗon ko kamɓe qirriti bon ko hikkitata ɗon ko haray ɓe yewti en ɗo piiji ɗi andan ɗon hoore bo ka o wi ɗo wonde la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fi l qurba mana nelaɗo on ka allahu tabaraka wa taala wiɓe ɗo ɓe wowla yimɓe ɓen mi landaki on dey joddi e komi woni yettinde kon wo illa al mawaddata siwana giggol fil qurba ɗi mana kamɓe ɓe yaari wo ɓadodiraɓe nelaɗo on ɓe o andi aya on ko ɗum waɗi somi wi on seki si ɓe tafsiray aya ɓe addan en ko hombo tafsirimo na ɓe ndaar tum ɓe tafsirana hoore maɓɓe joni noon e hino la as'alukum alayhi ajran ɓe gandi ɗum ko konngol annabaɓɓen ɓe fof nelaɓɓen fof ka kalaar ɗo wiyay la as'alukum alayhi ajran in ajriya illa ala llahi yo inna min mi landaki on nden joddi siwana joddi andinno e juuɗe allahu tabaraka wa taala
joni noon kamɓe ɓe wi nelaɗo on landike ɓe an joddi ke aya on si a famali mo piége no nder toon honto piége o woni la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata o illa ɗo ko istisna'ul munqati wona istisna'ul muttasil o wiyatake illa siwana ko illa walakin ko woni al mawaddata yiɗe fil qurba ɓadodiraɓe ɓen kadi wona ɓadodiraɓe maɓɓe ɓen ko ɓadodiraɓe neɗɗo on fo no naati ɓadodiraɓe maɓɓe ɓen mo kala yoyiɗum ɓe Allah ne wa atisal qurba haqqahu kala mo ɓadodirɗa en ɗan ko ya jonni to mana oɗo illa ko sifa makko woni ka iblisa to Allahu ka wi ɗon wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fa sajadu illa iblisa on illa iblisa ɗo wiyatake siwana iblisa sinano hara tawnimo e malaika ɓe ko Allahu lewi la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun karmo koɓɓe maki on illa ɗon Allahu wi illa iblisa lakin iblisa ay aba wastakbara wa kana min alkafirin ko laaɓu ɗum pos o illa al mawaddata ɗo istisna'ul munqati bimana walakin ko ɗum woni mana makko en dawsi faami joni si tawi se ta'arud wonata e nder qur'ana ka Allahu aro yo wi am tas'aluhum ajran ene alandi ɓe joddi joni noon Allahu wiyay ene alandi ɓe joddi warta ɗo o wiya yumi landaki on sina andi joddi ɗo honno aya ɓurana yarata no est ce que Allahu wata wiide ene alandi ɓe joddi fa hum min maghrami yasqalun ha musqalun ha tawi kamɓe e nder ko ɓe ñawloto kon ɓe yoɓama modi tigi tigi on no tiiɗi ɓe heeɓi dolle molanaɗe ñamale o artoya ɗo o wiya ta landoɓe sina wiuɓe yoɓe yiɗana yimɓe maɓe miɗen andi goto sista yiɗi sinnama ahlul beyti taw puisque ɓe addani en ɗon salatul ibrahimiya en salaki mum mo sellike kono ko woni mana wa ali mouhammad oɗo woni probléme o sinnama ali mouhammad ɓe ginni ko yimɓe suudu mouhammad fo alaysa abou jahlin min beyti min ali beyti mouhammadi abou jahli wona e nder ɓe guure maɓɓe ne jeeya alaysa abou lahbin min ahli beytihi ɓe wona to jeeya alaysa abi talib min ahli beytihi ɓe wona to jeeya karmo koɓɓe maki ko woni ali mouhammad hoten ka annabi on no luutu wowlanno ɓeya to ɓe maki haulai banati hunna atharu lakum ɓe maki ɓe jiwɓe saare nden ɗo fof ko jiwɓe anni ɓe laaɓani karmo koɓɓe maki ko fiyon ɗum annabi luutu ƴetti ɓeɗo yimɓe fof ɓe inni ko jiwɓe an annabi luutu jibina yimɓe saare ne fof ko kala annabajo mo Allahu neli tawete kisan kala wonɗo ley ton e ley ɗon ko kontaɗo ɓiɗɗo makko fayda kanko fewjata e hoore makko ɗum waɗi si annabi luutu maki ha ula'i ɓeɗo jiwɓe fof banati ko jiwɓe an kala mo faala ɗon hunna athar lakum are lamɗo ɗon lammi hokka on ɓe maintenant si fami ɗum ɗon no waali joni noon ko honɗum annabi luutu noddiri ɓen ɗon wonde ko jiwɓe maɓɓe imana awa ko yimɓe an oɗo ali mouhammad kadi imam ahmad ibni hambal ɓe tafsir mo ko laaɓi ɓe maki almana bi ali mouhammad ko faadaɗo wona ahlu beytihi kullihim wona ɓe fof maɓɓe par ce que si a ƴettiɓe fof a wiya yande kadi abou dial no toon ɓe maki ko wiyete ali mouhammad ko atba'u mouhammadin ko kala jokkuɗo mouhammad alayhi salatu wassalam kala jokkuɗoɓe huwa min ahlihi est ce que on faami joni noon ahlul beyt nam ɗelaɗo maki ko kala man jokkuɗoɓe nana yimɓe maɓɓe ɓe sitani en mais tawi ɓe ñamata sadaka ɗum ko hunde taɓitude noon joni haray e tigi tigi en faami piiji dan e mum gooɓe wi en ahlul bayt no ɓuuri annabaɓe allahu ɓen laaɓude ɗiɗi ɓe wi en sahabaɓe nelaɗo ɓen ko naafigiɓe ka walla min mi landike ɓe ko honɗum ɓe gomɗini e sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓe wi en wonde suratul munafiquna ko jippi ko fi sahaba ɓen allahu tabaraka wa taala wi en kanko o wi assabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار هم بني أنا صحابة بني نلادو عليه الصلاة والسلام بماكي من أحب بماكي علامة الإيمان بمعنى حب الأنصار ما عند قوم نقول نتلقو يدقل ويرنو بلامي parce que ko ɓen allahu wi almuhajirun yimɓe feruɓe e ɓen ɓe andanɗa hoore ma walladina awaw wa nasaru ɓen hiɗen andi ko ansar ta kamɓe madina ɓen si tawi kamɓe ɓe wiyen ɓeɗo ko nafigiɓe allahu yewti fi maɓɓe ka qur'ana o mantiɓe o inni tarahum rukkaan sujjadan yabtaguna fadlan min rabbihi min allahi afwan ɓe mana heɓe ɗaɓɓa e ɓural ka joomi maɓɓe goɗɗo arta daro wiyama ɓeɗo ko nafigiɓe ni nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yettine e nder duuɓi nogay e tati tawa ko naafigiɓe tum ɓe neyi ɓe acci ɓaawo maɓɓe kamɓe le makani en man ahabbahum bimana kala yiɗuɗo ɓeɗo ansar o heeɓi ko innete iman kala añuɗoɓe haray ko o neɗɗo mo tata ko naafigiɓe haray ko hunde nde tata ko molnade joni ɓe laɓɓinani en kamɓe koɓe faami ko seydna aliya hani lontade haray landal ngal mi landitoɓe ngal ko hikki yeeso ɗon
haray ko honɗum woni ko ɓe yewti en fi rewɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe gila yumma aishata radiallahu anha fi aya jippi ɗon ka suratu nur ko honɗum jippini on ɗon aya ko goto landal hikkungal ɗon ko mi landotoɓe ngal mi landotoɓe ngal kadi ko fi to kehi ɓe jogiti ko innete taqiya ɗum mo kala e mon ta yejjiti ɗum ɓe jogiti ko innete taqiya ɓe mana ɓe wawi joɗodude e goɗɗo ɓe suuɗa ko ɓe jogiti kon ɓe wolnama goɗɗum ngo ɗum ko anda ɗum ka maɓɓe noon si ɓe salike ɗum miɗo andi ka windi e defte maɓɓe ɗen kadi est ce que on faami joni yoɓe haalan en ko honɗum woni on taqiya ko honto dalil taqiya o woni ka nder e honno innete ka nder qur'ana e ka sunna e ko honto dalil albida u ɗum kadi ko jiya ɗum e aqida maɓɓe ko honto on ɗon kadi woni ka qur'ana e ka sunna ɗum ɗo mi landi ɓe rewɓe nelaɗo ɓen attaqiya e dalil mum on mana mum on e dalil mum on albida u mana mum on e dalil mum on laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal onon feyaɓe sunnaray wonɗum wajiɓe ɗon aademo ahlu sunna mo e chia ahlu bayt abdoulahi ɗon jiɗi e rafida wonno ray wajiɓe ɗon bon andi neɗɗo si yiɗi e neɗɗo chia watotoɗa ɗaɓɓitude e makko taw hombo e maɓɓe o jeeya ɓe keɓe ɗuuɗi naa ɓe goto isna achariya no toon zaydiya no toon e honno enete ɓeeɗo sabaiya no toon kañumma e ismailiya ɓen no toon mana ɓe ɗuuɗi joni noon neɗɗo o ɗaɓɓay koye homɓe e maɓɓe ɓe jeeya so wiyeteɓe zaydiya ɓen ɗon no ɓatti ahlu sunna seeɗa honto kamɓe ɓe yennata aboubacry e oumar ɓen ɗo kono hiɓe ƴetti noon ko ali hani lontade mais ɓe yennata aboubacry ɓe yennata oumar joni noon e kono defte maɓɓe goo kadi ɓe wolay fi maɓɓe tum ɓe feƴƴa ɓe aybintaɓe hay e hunde zaydiya ko ɗum karmo ko ɓeyata ɓen ɗon ɓuuri ɓattade seeɗa ahlu sunna ko ɓuuri woɗɗude ahlu sunna fof ko arrawakeba kañumma e hombo e ɓe imamiya isna asariya ke ɓen ɗon isna asariya kamɓe ɓe wi imamuɓe maɓɓe ɓen imamuɓe ɓen mbimana sappo e ɗiɗo no ɓe limiri ɓe ɗon ɓe inna ali kañumma e hasan husein kañumma e ali kadi o zeynul abidin ɓe limiraɓe noon jafaru sadiq ha ɓe hewtoye mo ɓe inni almahdiyu lmuntagar woni mouhammad ibnu lhasan e al askari e ɗo woni sappo e ɗiɗaɓo on kon ɓe nata mahdiyu lmuntagar indahu bon joni noon si tawi hawri ɓe kamɓe ɓe dari ɓe wi man ankara imamata ahadun wahidun min haula'i ɓe wi fa huwa kafir kala wiwɗo goɗɗo e ɓeeɗo hana lontade ko keefea ɗum ko ɗum ɓe wi ɓe wi man nakasa minhum ahadan kala ɗoytuɗo goɗɗo e maɓɓe fa huwa kafir kala kadi ɓeyduɗo goɗɗo goto wino hani on tigui lamade ko wona ɓen ɗon fa huwa kafir est ce que on faami bon joni noon ɓe waɗi si karmo koɓɓe wiyay wona docteur moustapha mourad ɓe maki sen daari en tawa alamo ɓeeɗo heferɗinalo sina ka hakkude maɓɓe kamɓe tun ko kamɓe tun ɗetti hoore maɓɓe ɓe yi kamɓe woni julɓe ɓe hedditiɓɓen fof ko heferan heno noon hunde nde faamo si a ari a tawiɓe ko ya ndaaro alhaali maɓɓe o si tawi ɗo wawi ɓe laaɓande reedu laaɓanɓe reedu wiyaɓe koɓe jotti ton ko batil maga bada al haqqi illa dalal fus ala ɓawa gonga sina mere laaɓanaɓe reedu famodiro si tawi ɗum ala toon tigui tigui on kamɓe on kaɓe jogitete ɗon taga karmo koɓe wi sa'irul milal andi feddeji heddiɗi ɗin woodi ko fiyana cheikhul islami ibne taymiya tawi ɓe windi deftere nde mujallad jeene nde wiye e honno innete minhaju sunna ko deftere nde ɓe waɗi rad ala minhajel karama goɗɗo winduno nden deftere so albajo maɓɓe yinde o ɗettinde o addi o joni cheikhul islam ɓe daari nde ɓe maki wallahi somi accini nde ɗo mi windali fi mayre haray taraktu balala wal batila fil ard si tawi mi ruttali nde ɗo haray mi acci mere ka leydi ɓe windi ɓe ruttiri nde mujallad jeene kala ko yowiti fi chia fayda deɗɗo si a ndaari nden a tawi ko yoni no nder to kamɓe on chia ɓen a ndaara ɗum si tawi a fotti on tigi o wima o yennata aboubacry e omar ɓe mar noon taqiya de ko ɗum taw yejjita laaɓanima o yennata par ce que andi chia apprenti no toon tigui tigui no toon sa fotti e tigui tigui ɓen tigui tigui ɓen ɗon o yewtay tun fama mais apprenti ko fuɗɗi ko ley a tawi ɓe wona ɓe famali piiji ɗi nder toon o yewtay seeɗa tun heɓe hawoma ko wolta ko par ce que ɓe anda defte to wuɗe ɗen nder toon joni noon sa fotti e maɓɓe ko ya etto ha laaɓanama si tawi ɓe mari chi'arun wahidun min chi'aril kuffar ɓe jogui mande wotere yaltinede islam nden ɗon haray ko ya joguitoɓe no joguitorta noon alyahudu wan nasara parce que ko alwala'u walbara'u fillahi tabaraka wa taala ɗum ɗon no jeeya e aqida ahli sunna ko kala joguiɗo gollal yaltingal islam ko ya animo kas place amo ko heferaɓe woni to
tawi o jogaaki ngal ko faasigaako e naafigaako o jogii ka nder diina ngal yaltina islam ɓe yiya wondira e makko yiɗiraamo sabu imanu makko on añiraamo sabu ko o salii ko kono si tawi o yalti feska diina aray allahu wi ya ayuha alladina amanu la tattahidu aduwi wa aduwakum awliyaa na yon jogi to ɓe weldiɓɓe fes ɓen ɗon haray koyo neɗɗo o wallinɓe to ko ɗum ɗaɓɓata ko est ce que ɓe jogiti ko yaltini islam si ɓe jogiti ɗum ɗon bugo ɓe to on haldala yiɗugol ɓe kadi ko keferago hare ɗum kam noon wona mi woli de daro e defte aqida ahli sunna ɗen fof majje la siyaman wonde no ɗo ɓe innane sabilu najati walfukaki min muwalati lmurtaddina wa ahli l ishraf cheikh hamdou ibne atir salawabillahi tawfir on andi li kulli cheyin naqo kala hunde fiɓande kala hunde nde tata no fiɓa no woodi ko firtata nde neɗɗo o wiwgol makko tun ashhadu an la ilaha illa llahu wa anna muhammadun rasulullah ɗum ɗon tun nadali mo islam la fiɓande ko kalima noon o andi enen ko jogiti ɗen ko al imanu ko piiji tati imanu on no wona fel lisan no wona fel qalb no wona fel jawarih koyo wonu ka ɗengal o wona ka ɓernde golle maɗen holla ko ɗum wowɗa par ce que joni abdoullahi bne ubay bne salul raisul munafiqina fil madina ɗen andi ko o woni hoorejo nafiqi ɗen madina kono en sustawide o wiyano la ilaha illa llahu ka o wowlnogol o haɓi jiyaadi o juuli o itti zakka kono allahu tabaraka wa taala kollu wi zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubia ala qulubihim est ce que o dartike o wi mi yalti o wowlali ɗum ko golle ɗe o golli ɗen holli o yalti islam allahu wi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi o wi wata juulu fure sifa ɓe wata daro kadi surrugol saabu honɗum o saabu ko o golti seɓe yaaduna e jiyade gaswatu banil mustalak o dari o wi ma masaluna wa masalu muhammadin illa kama yaqulu lqa'il sammin kalbaka yakuluk o wi misal men enen yimɓe madina ɓen e muhammad fo sifa misal hunde otere mi mana ko neɗɗo wiyata ko new bareeru ma ndun ha ndu janɗa ndu gatama o wi ko kamɓe woni newɓe bareeru ndun ko nelaɗo woni bareeru ndun enena yahlifuna lakum ma qalu walaqad qalu kalimata alkufri wa kafaru bada islamihim est ce que ɓe wiya la ilaha illallah woni na ɗum ɗo tu ko ma ko wowluɗa kon kaɗen ngal no ka ɓernde golle maɗen kadi holla si a golli ko lundi ɗum haɗa a yalti jewi ko mi adorta taw ma ɗo e ɗum ɗon ko ala rewno kadi yo président men onon siha won wajiɓe ɗon si'aji ko fotti alsina won gam bor jawoto taw question ma o si'aji so fotti e sunnaji diina kam wona goto je diina allah fet je diina min diina kam wona goto je diina ko allah fet je diina sa fotti e julɗo ɗimmoma koyo yewtu ɓeydodira naya heferɗimmo par ce que ala naama heferɗingol goɗɗo a anda fondo iman makko nelaɗo no maaki hadis maɓɓe tedduɗo ɓe maaki wo kala seediɗo kalimatu shahada o ya jaɓama ko julɗo ha feeñanama wonde ko o fefere donc sa fotti e julɗo ɗimmo ma koyon yewtu si tawi par ce que ɓayni wonde laawi ɗum no ɗuuɗi ɓayni siyaw no mari laawi bus haala sunnan ko laawol gooto minen min jaɓa wonde sunnan ko laawol gooto minen komin jaɓi kala fo julɗo mo fottuɗa par ce que allah no daali fa jadilhum hiyallati billati ahsan kadi sa fotti e julɗo ɗimmo ma weñjodire koose pour que finalement homɓe ande ko hombo woni e mum an yewta ɗon par ce que nelaɗo aya kadi no ari aya nelaɗo allah daali wonde nahanu aw iyakum la ala hudan aw la fi dalalin mubin ko menen ma ko onon woni feewa ɗum nelaɗo ko maki ɗum ko kamɓe alyahuda wonno e yewtude ɓe anduno alyahuda no majji kono ko holluɓe wowlani ko konngol haqqi joni ko yen yewtu no gata ko menen ma ko onon falde kono sen yewtoyi en anda e hombo falde nelaɗo watano wiide alyahuda ko heferɓe ɓe wawno mako ɗo kono ko ɓe wiwno ko no gasa ko menen ma ko onon woɓɓe feewi ɓeya majji kono yewta en yewti en andodira minen komin wi ko yen yewtu ko ɗum anan a répondu à ce débat mbeɗen anno ko heferɓe min arno yewtudugole mum min aratano ko par ce que ko julɓe woni arde yewtugole mum ko ɗum watti min ari min nootino dandu islam ɓe wi ɗo wonde minen siyaɓe meɗen konti kala mo jokka komin jokkon ko hefer sino kamɓe ɓe wi ɗum kono so en yewti ko yewtuɗen ɗo ko on fami ɓeɗo kamɓe ɓe heferɗini men tawde mon ɗo joni joni
ni firtina on de mi wi ko ɓe maaki gon ɗo jamanu sutti non habde to jamanu senndi jamanu nani kadi ko wala ka ɓe heeferi men ɗo sur place par ce que ɓe inni men raafi ɓeeɗo ko ɗum jaabi jooni troisièmement menen meɗen mari ko wiyete taqiya personne ne peut discuter cela fewde nelaaɗo wuruno fewde ɓe wonno madina hari julɓe no makka ɓen julɓe ne wondi heeferɓe makka kono teɓen julɓe wonnoɓe makka ɓe suusata feññinde iman maɓɓe on fiwata ɓen makka wargo nelaaɗo memminno comba argol naata madina allah wi nelaaɗo ngo qouran wota haɓude makkankoɓe hino ton e maɓɓe julɓe fi on fiyata nelaaɗo hawre ɓen ɓen ɗon hay koɓe obligé suuɗugol imanji maɓɓe ɗin fiyo ɓe hisi wonkiji maɓɓe ni par ce que dina ka wona fiyomi ɓen anndu ko a julɗo ko fiyo allah tun anndu ko a julɗo si ni miɗo jogii ɗo huunde no nde wayi wona nde wayi somi ƴettiyo téléphone ɗo min yo ko diyama mi jogi ɗum wattatamo diyama ko junngo am ono mi wawi fenande fof jaɓɓo miɗo jogi diyama mais sansata ko téléphone mi jogi dina kam ko hakkunde allah e neɗɗo wona hakkunde yimɓe ɓe donc tagiya minen ko golle gollanoɗe fewde nelaaɗo fewde l'islam o fuɗɗino tun har julɓe ɓen ko yoɓe suuɗo ɓe rewa allah sabu har wi maɓɓe on ko menacé ɓe yaltani ɓe wonda e jama on fof mais ɓe suuɗo ɓe rewa allah goɗɗo annda ko ɓe julɓe ɗum ɗon kadi ko taqiya gollanoɗo fewde nelaaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe huurno ko nelaaɗo maayi ɗo fewde ko sakkitoro nga on andi fewɗo nini on andi iraq ɓay o yawi ɗo fewde ɗon attentat ji ko siyaɓe on heɓude siyaɓe ɓen warateno ɓe waɗi pijiri fof walla ɓeɗo ko maki koye waɗɓe rafide waɗɓe ni ɗoɗi déclare ɓe wonde si a yiidi e siyajo ko ya waru suuɗana mais ko aaden on suuɗuɗa est ce que lawa suuɗade allah awata suuɗade allah wona ko suuɗaden ko woni important koko wonde a gollude kon hakkude ma e allah on ko ɗum ɗon woni très important si tawi ko wonde a gollude allah kon hiɗa hooli ko noon allah faalira peu importe ɓe ɓen andu ma wota andu ɓe wi ɗon wonɓe nafingi ni sahaba noon moƴƴa mi précise andi goɗɗo no yewtude ko yon étudie kadi ko wolta ko min komi wii sahaba en ko groupe tati mi addi kadi hadis nelaaɗo mi wiɗi nelaaɗo maaki woɓɓe no toon ko ferɓe fii diina woɓɓe ko ferɓe fii jokkitugol rewɓe woɓɓe ko ferɓe fii jokku ɗaɓɓoygol jawle ko ɓeytata wonno e compagnon ɓe prophète ɓe ɓen mohajirun donc ɓeeɗo suratul nafiquna ko jippi kadi koye sahabaɓe min dalno ko sahabaɓe woni nafiqiɓe mais harno e maɓɓe toon ɓeeɗo abdoulahi bun obama ɓe woni on ɓe yinniɗo wonde o jokkitano nelaaɗo ɓe waɗi doya jihaadi ka non ko sahabajo kamɓe tigi woni non ko woni woni sahaba ko wondunoɓe nelaaɗo ɓen ka non wondunoɓe nelaaɗo woni sahaba si tawi ko gon bange ɗon sahabajo kefere ala si tawi ko bange sahaba wona wondugol ngol to nelaaɗo ko min inni sahaba ko wonduɗo e nelaaɗo gonɗini nelaaɗo on ɗon no mari iman on wonto wonnoɓe nelaaɗo ɓe gonɗina en ɓe inni wonde komi woni wonde komi alade dal min miɗo addude dalil defte miɗo lintude gara inde defte ɗen fi certintingol preuve ji ɗi en addolay kadi defte ɗen fonte jama on janggane est ce que on faami donc no en adda e defte ɗen joni ara en deskitade minni kadi abtande je wettini ɓeyguli nelaaɗo ni minen meɗen jaɓe ɓe ko alqurana wiiɓe ɗo wonde nelaaɓe sonnaaɓe maɓɓe ɓen ko neniraaɓe julɓe ɓen fof gonɗinɓe ɓen fof on faami si alqurana jantike hunde si tawi ɗen gonɗini nde a wawata ƴettude feccere acca feccere on faami ɓeɗen gonɗini sonnaaɓe nelaaɓe ɓen fof ko neniraaɓe julɓe ɓen mais si allah qirike hunde ko ɓeende wowle andi yennugol goɗɗo e fillagol ko goɗɗo feƴƴini no seedi ka suratu taharim par ce que ko ngal banggal ɗon ɓen wolde allah no feli nene aicha e nene hafsa ɗum ko na hadis ko aya alquran ko wawuɗa ko fillagol ko allah filli kon mais a wawata ñawde par ce que allah ko yaajuɗo yurmede ko wawi yafade mo faala mo felde mo faala minen min jaɓa expliqué ko feliri ɓe ko feliri ɓe kon ko par ce que ɓe comploti hoore nelaaɗo complot mo allah daaleke quran ha allah inni wo si on jaɓi wonde on so gonɗi si on tuubi c'est que on woopi si tawi noon on ɗumannike on tuubali allah e nelaaɗo makkon e moƴƴuɓe julɓe ɓen wurta ɓe wurta min e malaikaɓe moƴƴuɓe julɓe ɓen e mo ɗum woni complot
complot on ari sartiji ɓe joni fala kañum yollo ɓayi on wowle kemi men faama non ko wiwɗon ko honɗum min wiiɓe min wi on minen wiiɓe nokku ko Allah wiiɓe ɗon koɓe neniraɓe nelaaɓe si Allah addi aya fi maɓɓe min yewta fi aya o si kala aya mo Allah addi ko on ɗon yewtete mais min wawata yennude ɓeygu sonnajo nelaaɓe siwno hay yennugol julɗo d' abord no harmi a janala yennugol nenirawo maɗa bon ɓe aali ɗo kadi ɓeyni honɗum kadi so landi si aya on ka suratu nour on ɗum jippini mo aya fi kalima Aïcha yewta ɗon ko ɗum jippini on aya jangge aya on o imi ɗon inna alladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum joni en ɗaɓɓita e tafsir on sani ara o ɓe addora e tafsir maɓɓe on kan la tafsir maintenant ɓe inni ɗo o aya momi wooli on fi ɗuma fi kiggol film waddata fil qurba aya on ko aya qur'an tafsir on ko tafsiru ahlul sunna ɗum wasi mi woli mi addi ɗum fof ko pour ne pas que wiyne ko deftere chiya ko faale chiya windi ko nelaɗo landa wo man qarabatika ya rasulullahi ɓay aya on jippike ɓe funi farilla e amen ɓen yo men yiɗu nelaɗo maaki fatima ali hassan wal hussein jaɓmira on kadi on fof yo ndaaro ko aya on jippi ɗon tafsir ibnu kasir wona chiyajo sunniyankeji to ka tafsir ibnu kasir hino ka durul mansour aya on ko a jippi kon ko noon o tafsirira donc ko addumi ɗo kon fof ko aya je précise aussi document o joni o addi ɗo ha piiji o wowli ɗo piiji buyfi chiya d' abord on anndu ahlu sunna wona laawol gootol en fof ɗen anndi laawol gootol ahlu sunna ngol malikiyano toon shafaiyano toon hambaliyano toon hanafiyano toon ka non ko inde wonɗen yewti par ce que ɓe indi siyano seedi ka malik ka ahlu sunna kadi seeɗa est ce que hambaliya ala shafaiya ala hanafiya ala malikiya ala ɗiɗo nayi no woodi toon taw ka deftere no woodi hesere fewon ɗo yaltude bidayatul mujtahid woni ayatul muqtasid nden deftere laawi no janta toon ɗi jeeyayi ɗin nayi no to wara ɓen so ndaari wona abou daoud ɓeyɗa si addi feere o adda feere par ce que si tawi no laawol ngol ka sunna ko gootol indele nayi heɓotako par ce que kayinɗa nayi wosake seedi siko gootu wonata nayi ko gootu wonata on faami donc en quelque sorte hande ni so on ƴetti par ce que enen ɗo fof wona en payi koye haasiɗi ken to on tawama e duuɓi buyɗo hande wahabiya e tijjaniya ne mari probléme fa tijjaniya na fedde konta hande honto ɓe nodditori ka sunna ɓe nodditori par ce que ko feddeji ɗiɗi woodi ka islam ko suwa ko chiya ma ko sunna si tawi noon ɓe ittiti kadi tijjaniyan goɓɓen ko sunna alors ça devient une autre joni haɗa ɓen ɗon ala fedde awa par ce que fof ɗe andi donc haray laawi ɗin ko al sunna no ɗuuɗi donc laawi ɗi no ɗuuɗi joni moƴƴake alay mi annda toon joni nayi lan taw no woodi ko ɓe yewti ɗo kom faala yewde ko tellini bon haɗa mi landi ɗum question goto ma aussi je demande une seule question mi landaki ne pas la lande question goto donc je demande la question avant de clôturer ma question haɗa ko mi landiɓe mi addi dalilaji fi lontal imam ali kamɓe kadi ɓe addanan don dalil fi lontal sayna abacar sayna oumar sayna ousmane ara min kam miɗo landi ɓe ɗum noon adon seedde ɗo andi oɗo ɗum koloɗo me oɗo kolo ko imamude kadi itte ko ñare matlanda gaɗoɗonan kib ganga ko ɓe ɗon faratuɓe randanga ɓe addi dalil on nane wondema Allah subhanahu wa taala daali wondema Allah no juulude nulaaɗon malaka ɓen kam no juulde nulaaɗon yamiri yo julɓe ɓen juulde nulaaɗon donc julɓe ɓen foni won juulude nulaaɗon salatu ibrahimiya on ɓe takkude ɓenguure nulaaɗo nden ka commentaire maɓɓe ɓe wii wondema ɓe landi en haray noon juulooɓe ɓen e juuleteɓe e mumɓen juulooɓe ɓen e juuleteɓe mumɓen homɓe ɓuri moƴƴude ko haray ko innugol ɓay safaɓe no juulde ɓen ɓuren laande
ɓe nguren en saabaɓe honɓe ɓuri moƴƴude mais kono Allah tigini kañum timo juulude no laaɗa haray noon tawi ko ɗon ɓe ardi Allah e no laaɗa tombo Allah way ko Allah won juulde no laaɗo Allah inno juulde no laaɗa Allah e no laaɗa joni noon saabaɓe no juulude e ɓe nguure no laaɗa nden awa haray ɗum noon kadi holla awa ɓe nguure no laaɗa nden fof no ɓuri saabaɓe awaɗam tan ɗum Je peux? Non, si je peux. Mais j'en ai taw lamari keeto mo landiɗa voilà joni noon tan on quoi fi ko ɓe landi ko ɓe addi ɗo ko dalilaji ɗi tawata ko yewteɗi fi lontal seydina abou ali kala ɗin ɗon taw gogo wona dalil ko subaha wona dalil ɓe jogi fi ko subahaji ɓe jogi que fi honɗum koko ɓe addi ɗo fof mi mana ko jiɓaye koko ɓe addi ɗo fof immorde ayeje qur'an kañum ma immorde e hadisaje nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe si ɓe darike ɗo ɓe jiwgani seydina aliya wonde ko seydina aliya hanuno lontade ñande lontal ngal watte nanen ɓe wi min mi wi'i seydina aliya harno ɗon yo laal ɗum ko minni seydina aliya seedike wonde seydina aboubacry no hani lontade hadise on no ka sahih muslim ko waɗi towno seydina aboubacry ko wonɗum addi taw lontagol ngol ko ɓanelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe feƴƴini sahabaɓe ɓen ari fi surru juulugol fure maɓɓe on taw hewtugol maɓɓe kamɓe sahabaɓe lutodiri hakkude maɓɓe en lootay fure en ɓortay ɓe looten fure on ka haray o waye en ɓortataɓe lootay fure maɓɓe on ka coñci maɓɓe kamɓe sahabaɓe ɓe lurri ɗum ɗo e nder ɗum ɗon allahu bugiɗoygol e maɓɓe kamɓe sahabaɓe ɓe fof ɓe ɗani ɓe nani hitono yiyaɓe la tuarru rasulallah allahu tabaraka wa taala addi gon ɗon hito e maɓɓe o wi wata on ɓortu nelaɗo alayhi salatu wassalam o wi walakin irsiluhu fi sawbihi looteɓe ka nder coñci maɓɓe ndiyan ɗan hibba e hoore maɓɓe yirguiɗa e coñci ɗum parce que kamɓe makuno fewdo ɓaɓe tañƴinike ɓe feƴƴinay ɓe maki si tawi mi maayi haray acce sa'a wata on naatu tawollan kam men ɗo ɓe maki fa inna awwal ma yusalli alayya innama huwa allah wattuto julde furi an on ko allah summa jibril summa mikail summa asrafil on tuma ɓe maki summa li yadkhul alayya ahli beyti yimɓe suudu am ɓe yo naata ɓe sitiri noon mbimana ko homɓe on ɓe naata par ce que kamɓe ɓe juulaka waɗe imamu yeeso joni noon ɓa kamɓe sahabaɓe ɓe lanni surrude ɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam wonti noon hannde kadi hoɓɓe goo ansar yimɓe madina ɓen ɓe moɓodiri e galle neɗɗo goto sahabajo ene Saadu ibnu Ubada ɓaɓe moɓodiri toon hoɓɓe maɓɓe inni joni noon haray muhajiruna yo heɓu goto laamotoɗo ɓe imam enen kadi heɓen imam nde ɗum waɗi seydna aboubacry nani ɗum kamɓe seydna aboubacry ɓe immodi e seydna oumar kañumma e oɗo abou oubaydata bnil jarah ɓe immi ɓe yeeyi ɓe tawoyi ɓen ɗon toon seydna aboubacry landiɓe ɓe fuɗɗi seydna oumar ɓano ñaaɗuno ɓe fuɗɗi makude tun seydna aboubacry maki deƴƴi on tuma seydna aboubacry ɓe maki min mi haalna e o hunde ote ɓe maki nahnu l umara wa antum l wusara ko mene woni ɗumaɓɓen hooreɓe ɓen ko ono wonta ministre ɓe ɓen on tuma ɓeɓe madina ɓen tawi ɓe jaɓa ɗum ɗon on tuma Saadu ibni Ubada tigi fewti seydna aboubacry ɓe maki mi sikku hiɗa anduno ñande nelaɗo o makuno alayhi salatu wassalam ɓe maki law salaka nnasu fi wadin wa salakati l ansaru fi wadin la salaktu fi wadi l ansar ɓe maki si yimɓe ɓen fof natiri sengo ta kamɓe madina ɓe yaari sengo min nelaɗo mi jokka e lawol maɓɓe on seydna aboubacry maki himiɗo jaɓanma ɗum ɓe maki kono mi sikki an kadi Saadu ibni Ubada ñande nelaɗo makuno ɓe maki inna hadha l amru ko li qourayshin ɓe maki annasu ko tabi'un li qouraysh ɓe maki bimana ngal yeesoyagal ɗo ko qouraysh yankoɓe ɓen je yimɓe ɓen ko ɓawa qouraysh ɓe iwtirta ɓe maki mi sikku harɗa ɗon on tuma Saadu ibni Ubada ɓe maki ɓe maki joni naam antumul umara wa nahnu l wusara min jaaɓi yo wonu almami ɓen ɓe wona ministre ɓe nde ɗum wanno on tuma seydna aboubacry ɓe maki joni baya'u oumar heno oumar ɗo waɗemo hoore seydna oumar ɓe maki bal anta seydna aboubacry ɓe maki heno abou oubaydata bnil jarah baya'uhu ɓen kadi maki anta seydna oumar ari nanggui junngo seydna aboubacry ngol ɓe maki min mi jaaɓi mi ahodi e makko yo wonu lanɗo sahabaɓe wonnoɓe ɗon ɓen fof ɓe ahodi e maɓɓe joni noon yumma fatima ɓa seydna aboubacry lontike yumma fatima landi geɓal maɓɓe ka dondi nelaɗo alayhi salatu wassalam seydna aboubacry ɓe maki on ala geɓal e ko nelaɗo on acci kon mbimana e jawle maɓɓe ɗe par ce que nelaɗo on ɓe maki al anbiya'u la yurasu dirhaman wala dinaran innama wurisu al ilm annabaɓe ɓe ronetake mbuuɗu
e hadis goo hadis on no selli par ce que ko rewɓen kadi wonno yumma fa onno nete Hafsa en kañum e yumma Maymuna en landino ndondi ɓa hewto yumma Aicha ɓe maki nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makuno e menen annabaɓe ɓen la nurata ɓe maki menen komin accata kon fof fa innama huwa sadaka fof ko watte ɗum sadaka bonde ɗum waɗi yumma Fatima noon joni mettiɓe ko Seydina Aboubacry jonnali ɓe kon hadis on ko sahih Muslim woniri noon kamɓe yumma Fatima ɗum ɗon hewtiɓe Seydina Aliya kadi ari landi ɓe maki ene Aboubacry ko nelaɗo on acci kon men heɓata ɓe maki ɗon andile nelaɗo o wasiyino fi amen moƴƴa Seydina Aliya ɓe maki ha Seydina Aboubacry wulli ɓe maki wallahi Ali nelaɗo o wasiyino fi mum moƴƴa ko gonga ko wolɗa ko mi yejjitata on kala geɓal ngal marɗon mi jonnayi on kono nelaɗo o maki ɓe ronatake mbuuɗi andi ɗum ɗon an tigui Seydina Aliya maki himiɗo andi Seydina Aliya ɓe maki awa hino maɗo mi fodima Aboubacry kikiɗe si Allahu jaɓi si lannama juulede mi daroto yeeso jama on fof mi ɗirrito ko an hani lontade kikiɗe ɓalannama juulede tum futuro Seydina Aboubacry ƴawi ka hoore mimbar Seydina Aliya fo wan ɓe ƴawi ka hoore mimbar ɓe fewti jama on fof ɓe maki mi seedini on min Ali miɗo jeeya e irritiɓe ɓe wonde Aboubacry ko kanko hani lontade on noon kamɓe ɓe darkeɗo ɓe jungani Seydina Aliya ko fi on ɗum fewdo lontal ngal wattino Seydina Aliya landitaki ɓawo mum kadi Seydina Aliya laali darti wi ko min hani lontade ɓe addi ɗen ayeje ɗe ko fi on ɗum sahabaɓe ɓen fof fottata hunde wotere nde andanɗa hoorema si tawi ɓe mari sahabajo goo lundiɗo nden hunde ɗo wi ko Ali hanuno lontade yo ɓe addu aski on faami par ce que dalilaji ɗin no ɗuuɗi sa yi nelaɗo maki ɗettemo yo almo ka julde kamɓe tigui ɓe wiyen honɗum nelaɗo maki yo ummu nasa aqra'uhum li kitabillah si tawi ɓe feƴƴini Aboubacry yeeso ka deftere Allahu tabaraka wa taala kanko ɓuuri andude honɗum wani honɗum haɗatamo feƴƴugol ka alma mako puisque sen andi ko ñawata si woni amir wara nasifa ko marɗen président ɗo ko kala lurral yandugal ko o ñawata ka honɗum o ñawirta faman lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun ɓe andi ko qur'ana o ñawirta ko honno ɗettirta neɗɗo mo tata ko on ɗo woni anda qur'ana oɗa no ɓuuri mo andude joƴƴina on ɗon o ñaawa hakkunde ɓe ɓurɗo mo andude qur'ana no woni kamɓe le ɓe girritiki Aboubacry no ɓuuri Ali andude qur'ana kamɓe girritani en on noon wiwɗon nelaɗo maki yo almine kala neɗɗo ɓurɗo janggude nelaɗo le almini Seydina Aboubacry ɓe maki yamiremo yo almo joni noon ko fi honɗum onon si tawi le o yeddi ɗum ɗon addanol lan fewdo nelaɗo nawnuno ɓaɓe ronki jullugol ngol ko ombo julli ko ɗum ɗon mi faala so yeddi ko Aboubacry almino adde ko ombo julli joni ma aussi je vais continuer e yewtino fi lontal Seydina Bakar fewdo ono ɓe maki ɗon jakima yeeɗondire nelaɗo ronki no wona yontinde abbe mi yewta e parti koɓe yewti kon on mba comme ça quoi c'est pas vous qui m'imposez ce que je dis lui il faut pas lui laisser prendre dans ce que je dis non je voudrais qu'il prenne oui oui le menen hadis on min jaɓamo ka amen par ce que la andi hunde faut pas sen makkulemete joni ɓe yewtiɗo fi lontal Seydina Bakar joni koɓe wi honɗum wo ɓaynelaɗo fatike sahaba ɓen fottuno lotugolɓe Allah jippini aya yoɓe ɗano ne jippinali aya de hito yoɓe ɗano ɓe ɗani après ɓe yinni wata ɓe lotuɓe hiɓe ɓoora eɓe ɓorna ka nder defte mabɓe ahlu sunna ko waɗi sinno lintude defte ɗen ko fiyoɗe aru jangguelɓe nelaɗo ɓe makuno ka nder Nourul Absar wonde simi fatike yo lootan Ali Abbas oya e Zeyd ɗon ɓe makuno ɓe inni wo hana noon uɗitude guite ɗe ndaara awra on sina Ali joni ni mi adda e defte ko mi wi on e deftere wonde yewde defte ko fi wata wonu fenande nde ala damde je bal sin baji document nelaɗo makuno wo ko hani lootude ɓe ko Seydina Aliya hani ɓe e lootude Seydina Aliya on faami wona sahaba fof looti nelaɗo ko Seydina Aliya e looti nelaɗo on faami accemi continue Seydina Aliya looti nelaɗo ɗum noon kadi dalil on e gadde deuxièmement ɓe wiɗo wonde ko Seydina Ali ko nelaɗo hari toɗɗi Seydina Bakar fiyo julnu ka joni ka banu ko Saqifa bun banu Saad
ɓe wi wonde madina inno wo ɓe ɓe ƴetta lanɗo ɓeeɗa ƴetta lanɗo est ce que siko nelaɗo sugulo sayidna bakar yeddundirtano ko mbani lontade si tawino nelaɗo toɗɗina bakar aɗo ɓe fatade yeddundirtano keɓe ya madina fowɗondirtano ɓe makka ɓe pilonto nelaɗo fatton tum ɓe toɓɗomo tan so yiɓe yeddodiri c'est que ya un goɗɗo no ley toon sina ɗum si nelaɗo wasike sahaba fof ɓenni simi fatike ko oɗo hanila lontade hana si nelaɗon fatika yo woɓɓe retiro inna ko ɓeeɗo ɓeeɗa kadi inna ko ɓeeɗo ha yahi inne he nelaɗo ma kigo ko ɗonindalo loftade ɗum ɗon salte pas marché attends je vais aller faut que j'aille vous demain mais si lui il parle au bout de ses idées moi je ne parle pas c'est inutile mais ɗon andi ko kamɓe acci addude dalil simo on ɗum addi seydna il faut que je critique ses dalil comme il a critiqué les miens parce qu'on est là dans une assemblée koɓe woli ɗo miɗo wawi jabade ɗe nder une minute non je finis d'abord après parle ça je finis deuxièmement si tawi ko nelaɗo toƴƴino sayna bakar sahaba ɓe yejjodirtano fii ko hombo hanno lontade hakkude madina e makka ɗum mi wawata jaɓude wonde sina toɗɗo sayna bakar sahaba en yeddodirano wayi ɓe jaɓi sahaba fof no ɗofti gonɗi ne lalaɗo yeddataɓe ɗum ɗon si woniri ɗon wawata masude troisièmement sayna aliya nela enen fof en andiɗo ko alquran wonde nelaɗo annabaɓe ɓen ronidirno ka annabi souleymane ronuno annabi non non o andi adaɓe munakasa no woodi débat no waɗede duwaka yaltede poye wonaɗo je ne suis pas sorti je suis dans l'ordre du jour maintenant c'est nene fatima landike sayna bakar gondi ben maɓɓe ɗum mi sikki hakkude sayna bakar e nene fatima ko fatima ɓuri marde dambe e éducation par ce que ko nelaɗo moƴƴini sayna bakar ka neeji ko kamɓe neɗi ɓe joni noon zurriya nelaɗo mo tawata hiɓe neɗi ɓuri fof on par ce que neɗɗo ko ɓurɗa hiɗude kanneɗo wo ko mo ɓa on ɓiɗɗo ma on no ɓuranma fof comment est ce que hara jananɓe ɓe no informe jina kam ɓuri ɓiɗɗo maɓɓe o ɗum je ne peut pas concevoir yo taw nelaɗo makana e sahaba fof ɓe renetake tawata ɓiɗɗo maɓɓe moɓe wiɗo fatima wiyede atum minni tawata on ara landito kadi gueɓal ben makko ngol ben makko wasiyakimo ɗum wawata jaɓude on hadis tawiɗa ɗum nelaɗon tigui tigui neyi fatima ko kamɓe jiidimo e hinde koɓe ari ko andingol fof e hinde mo maɓɓe guure maɓɓe nen par ce que ɓe ni ɗum haali dandu himɓe ɓe guure maɗa nde e hoorema na hiite ngen ka joni noon kono nelaɗon accirta ɗon ɓe guure maɓɓe nden ha ɓe yana e faljere hara ko saba ɓen andi ko nelaɗo wasi ko journia maɓɓe on anda si goɗɗo ko simo jannude ko ɓengu makko ɗatta to ɓurata jannude donc on ɗon kadi min wawata jaɓude ɗon sayna aliya kadi ɓe wii wonde ko kiikiiɗe nden ñande sayna aliya ɗirri lontal sayna bakar ngal wona nde ñande ko après 6 mois ɗum kadi mi addane on deftere ko woni si wolande on ɗum fof ko kiikiiɗe nden ñande o wino de kiikiɗe ɓe nder ka gangunal min koye kiikiiɗere min naali on ko nden ñanden kiikiiɗe de faame ko min wonde donc kela une minute fettumi faala donc joni sayna aliya o no hoodi e salinoɓe lontal sayna bakar ngal bilal habashi bilal ɗum kadi mi addana on deftere bilal o salino noddinande sayna bakar ɓay lontal ngal waɗi mi sikki bilal ko jeeyaɗo e sahabaɓe tawaɓe tedduɓe ɓen ka nelaɗo no tawano e sahabaɓe salinoɓe ɓen Zubayr no tawano e sahabaɓe fof ahlul bayt ɓe ngol nelaɗo nen jaɓano lontal sayna bakar ngal ɗum kadi mi adday deftere ahlu sunna wonande chia donc haray si tawi no tawano tan bilal salman al farisi salmana kadi jaɓano lontal sayna bakar ngal on kadi jaɓano haray ko ɗiɗo noon mi adda e defte kamɓe kadi koko ɓe maki ɗo wonde so nelaɗo ko sahabaɓe lootiɓe mino faala so tawi deftere ngara ɓe addurande nde jangge ɗo ɗum ɗon ka bulugul marami wona woɗɗum weyndaro par ce que joni he habbela yaldi okkela une minute saabu allah une minute fet o feƴƴa saaba sege heno probléme o kamɓe tiɓe contradisude hakkude hoore maɓɓe est ce que on faami ko ɗo waɗi si wiwɗe mere wata darade puisque an tigui a fenna e hoorema so nani koɓe woli ɗo kon ɓe darike ɓe wii wo kamɓe ɓe jaɓa nelaɗo on makude wonde hadise ɓe humpita sahabaɓe ɓe hanaka ronede hara son ɓiɗɗo maɓɓe on andali ga nani ɓe woliri kamɓe tigui janggani en nanen ɓe inni nelaɗo on maaki annabaɓe ronatake sina annabaku wona kamɓe woli ɗum ɓe inni kaari roni kaari ɓe wi annabaɓe ronatake sina annabaku na ɗum kamɓe tigui wi ko hadis ɗum no ɗon kamɓe
joni aya qur'ana si ari yumma fatima wawi wonde anda on aya qur'ana ɓe darto ɓe landoyo ɓe na jonna geɓalal ngal ɗum taw ko hunde aranere hunde ɗimmere nden ɓe dari ɓe wi e wonde e nelaɗo alayhi salatu wassalam seydna aliya e seydna aboubacre ɓe daari en tawayi e si sahabaɓe fof qirritino nelaɗon si wasino aboubacre ko kanko lontoto sahabaɓe luutodirtano ka lontal maɓɓe ka joni noon gasi mi sikki ko nanɗen sahabaɓe no luutodiri kaka lontal seydna aboubacre ko sahabaɓe ɓen noon joni ko fii honɗum ɓe wowlano toon ɓe wiya ko ali lontoto kamɓe le ɓe wi nelaɗon no wasi wonde ko ali lontoto joni si tawi nelaɗon kadi no wasino ɗum sahabaɓe lurratano ka ɓe suusata salanade nelaɗo ɓe ɗetteno ɓe jonna ali goto e maɓɓe salotano joni noon ɓe darike ɓe wi si tawi aboubacre nelaɗon wasino sahabaɓe lurrata o wiyen si tawi ali kadi nelaɗon wasino sahabaɓe lurrata ka Je défends. Je défends. Il faut que je défends. Il faut que je me défende. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal